Ljudi, kako ste nam danas? Ljudi, dobrodošli u novi video. Dobrodošli u video stvari koje nam zaista trebaju, ne trebaju za bebu. Pa lako s tim klasima nauda. Dobro, mi smo, evo, skoro 2 mjeseca sa bebom, probali smo puno stvari, testirali smo puno stvari, kupili smo bezveznih stvari, kupili smo stvari koje su ono baš top kada je pitanje beba, tako da danas želimo da podijelimo sa vama koje su to naše omiljene stvari koje nam zaista trebaju za bebu i koje su to stvari koje nam apsolutno ne trebaju, na koje smo bez veze bacili novce ili ti da par. Ja ću da budem dodavatelj. Aha, čekaj. Pomozite joj ljudi. Nazdravi. Svaka čast. Hajde. Ja ću budem dodavatelj, znači. Može. Sad, možemo početi. Možemo, kako da ne treći put, znači. Znači, prva stvar koja nam zaista nije trebala je sterilizator. Jeste. Jedna obična kutija bijela koja ne služi apsolutno ničemu. Tačno. Ukoliko ste roditelji prvi put, evo naš savjet, nemojte kupovati ovu stvar. Možete ići na stari način, ukoliko želite da sterilizujete flašice, možete prokuhati vodu u šerpi i tako i sterilizovati. Mi ih tako sterilizujemo ili u mašini za suđe, ako baš želimo. Evo sterilizator najboljeg na svijetu. Četka i deterđent. Znači, ne treba vam ništa više. Jest. Kad smo htjeli da kupujemo ove stvari, možda pred 3 mjeseca otprilike, kad smo išli prvi put po ove gadgete ili spravice za bebe, stvari koje mogu olakšati sve ovo oko bebe, pitali smo vas baš na storiju da li nam zaista treba sterilizator. 90% vas je reklo da ne treba i da je to samo bacanje novca, međutim mi smo bili, možda će ipak trebati. Pravimo pamet, moderni roditelji, šta vi znate? Jeste, treba nam možda, bit će lakše, samo uključite u struju 3-4 minuta i to je to, no međutim, zaista mi smo ovo koristili jednom ili 2 put i to je to, nikad. Zavjetno mehanizam unutra, pogledajte, znači, kao tost, tabi tost. Pa ko je se budio? Pa ko hoće da bude na videu, ha? Pa ko hoće da bude u videu? Da nije u nekoj fazi kad je apsolutno po cijeli dan morate držati. Tinejdžerska faza. Tinejdžerska faza, zato što je nešto je posljednje vrijeme nervozna, neće nikako sama, konstantno nam je na rukama, tako da... Navikla si je, probi se i ti, Sabrina. Tako da će da nije da bude sama danas. Znači sterilizator X, samo dalje. Evo Dino će vam objašnjavati, a da nije ćemo biti moralna podrška. Stvar također koja nama za sad nije trebala. Ne diram, to je pa kao od moje mame, znači ostav mi to. Ne može čovjek, ne znam da kažem da nam pa nije vidi trebalo. kako je slatko, znači... A znamo, vidi da nisu tužila djeca po slikama, nema ni našeg. Ovo je kalendar mali za bebu i svaki mjesec izradite po jednu fotkicu i stavite unutra. Mi još nismo izradili Daninu prvu fotkicu, izradit ćemo u Bosni i ponijećemo. I onda ćemo staviti, bit će naša beba, neće biti... Da napomenem, znači ako ne planirate da slikajete bebu, odnosno da izradite slike, ne kupujte ni ovo. Jedna od stvari koja muževima ne treba, ili očevima, pardon, je definitivno breast pump. Ili pumpa za izdajanje. I za šta? Izdajanje, pa tako se kaže kad se izlači kao mlijeko. Izdaja se? Ja. Dobro, hvala ženo. Hajde ti dalje. Ova stvar definitivno meni sad ne treba, ali bila je super na početku kad sam izvlačila ili izdajala mlijeko iz sebe da pripremam bebi. Ono što je jedino kod ove pumpice, što se meni u stvari jedino kod ove pumpice nije svidjelo, što je previše teška. Ovaj ovdje dio, mislim, unutra stavite baterije i stvarno je teška, morate znači držati pumpicu konstantno ili nabaviti onaj grunja koji ima ovaj dio ovdje da je možete provući. Ja sam sebe pravila, ali iskreno morate držati zato što konstantno povlači dole, ne može staviti sama. Najbolje pumpice koje sam ja gledala su Medeline pumpice, one jesu malo skuplje, ja sam planirala uzeti tu da sam ostala, da sam imala mlijeka poslije da nastaje, no međutim s obzirom da je svakako bilo malo nisam htjela uzimati novu. Tako da, ukoliko vam treba dobra pumpica za dojenje, odnosno za izdajanje i izvlačenje mlijeka, najbolje pogledajte Medelinu, one su top ili one čak silikonske, a imam i te, sad ću vam pokazati. Ja sam i njih bila kupila, njih možete koristiti na primjer kad dojite dijete s jedne strane, stavite ovu silikonsku pumpicu sa druge strane i tako na nek način možete izvući više mlijeka i uštediti, staviti na primjer u zamrzivač da ostavite sebi za posao. Ja sam i to probala, međutim količine nisu bile velike, tako da mi nije nikako uspijevalo sa pumpicama. Ali ukoliko dojite, ove stvari definitivno vam mogu pomoći. Ova može vam pomoći ukoliko dojite da je stavite sa druge strane, možete sačuvati mlijeko, vjerujte mi, super je. Ova, ukoliko imate vremena da držite pumpicu rukom, možete probati i sa Pigeon, ali Medeline pumpice su najbolji.
E sad, sljedeća stvar koju želim da pomenem jeste ovaj mali jastučić za kupanje bebe. Ako ste gledali video večernje rutine sa Danin, pokazala sam vam ovaj mali jastučić kako se stavi na kadu i koliko je dobar jer možete staviti bebu na jastučić, lagano je kupat, nijednom još nije zaplakala Danin kad sam je kupala sa jastučićem, dok na primjer držanje same bebe mi je dosta teže. Prvi put smo roditelji, onda možda dok se naviknemo možda će sa drugom bebom biti lakše, vidjet ćemo, ali ovaj jastučić je definitivno nešto što vam može olakšati kupanje bebe. Jedna stvar, zamisli, koju mi nismo koristili, a mogli smo realno da koristimo, žena draga, je ova hvataljkica, takozvana hvatalica za cuculu, jel' tako? Ali eto, ova plana me ovih dana da i ovo počnemo koristiti, da nismo džaba uzeli. Eto, hajmo dalje. Jedna od stvari koju ubijam od korišćenja, zahvaljujući Sabrini, evo te dobar potez. Jel' Boga mi, zbog ovakvih sam se stvari ženija, zbog ovih dobrih poteza. Zbog ovakvih, na primjer, ovih ovdje ne, ni pošta. Ali zbog ovih, znači svaka čast, to je bila investicija, možda neki 10 maraka, a? Jes, namazan smo ručili, mislim da je bilo oko 28 dirhama, nešto tako. Složi se sa mnom 40 maraka. Euro ili 5 eura i ovo je stvarno super stvar koju smo naručili, ovo je držač za flašice. Kada operete flašice stavite ovdje da vam se ocijedi da su spremne i da se ne miješaju sa drugim suđem, da vam je lako uzeti. Najbitnije što se kada pereš sama se ocijedi, da ne moraš tino krpom, pa onda ostaju dlačice. Jest, to je super stvar. Što se ocijedi i ne morate brisati i ne ostaju dlačice, znači apsolutno su flašice čiste posle cijeđenja, tako da ovo je super stvar držač za flašice. Također još jedna stvar koja je definitivno korisna jeste četkica za pranje flašica. Ova je ljudi top, evo možete i sam vidjeti koliko je korisna. Ne vrate koliko je jednostavno, znači poput nalipera je jednostavno, evo, jednostavne stvari mogu biti mnogo korisnije nego na primjer ovi, vidiš, opet se vrat na ovo. Dino je toliko kiva na ovaj aparat za sterilizaciju. Sreća što nismo ga puno platili, bio je baš na sniženju. Jest. Pa mogu da prežalim. E sad, sljedeća stvar je ljulja. Ljudi, mi smo ovu dobili na poklon, usput kada definitivno koristi, lako je kupat bebu ukoliko imate estekadu. Mi je stavimo na sto i super je stvar, vjerujte mi, za bebe za početak dok one ne prijeđu posle, jel, u veće kade, ali ova je, znači, top. Mislim, ova je obična kadica. Ovo, želim samo da pomenem u ovom videu koliko ove male stvari mogu zaista značiti, štediti vam vremena i pomoći vam, jel, da se prilagodite tim nekim novim rutinama tipa kupanja i sve te male džiđe za bebu. Što se tiče ljulje, ovu smo dobili na poklon, ona je ljudi preslatka, ona je savršena za Danin, ona je bila savršena za Danin možda, hajde da kažem, neke 2-3 sedmice nakon rođenja, ali naš problem je što Danin nikako nije htjela da ostane u ljulji. Možda nekih 5 minuta i to je to. Ova nije električna, u stvari jeste, i ona je na baterije. Jeste. Ali možete ljulja, znači, i ovako sami. Ne znam zašto, ali joj se nije puno svidjela u zadnje vrijeme kad smo pokušavali par puta isto da stavimo ljulju, nije ostajala dugo u njoj. Bude ona možda minut, dva, i to je to. Ali da je sad može uspavati, nema šanse. I onda se roditelji odluče da za ovaj drastični potez, da spakuju u ćošak. I da kupi prašinu, jel? Kupi prašinu, može. Ali ja smo htjeli da budemo praktični roditelji, znači mi smo na početku htjeli kade, hajmo neko pod sudope, počesmo. Ne, to si ti, Sabrina je htjela kadu. Jedna od stvari koja je umalo da nam bude korisna, pa na kraju ispalo da nije, je sjedalica. Jeste, ili nosiljka za bebu. Ja ću se držati riječ da je ovo sjedalica. Ne znaš ova više nosiljka. Aha, moguće ja je te. Odnosno nosiljica za bebu. Šta smo mi zapravo konkretno radili sa ovom nosilicom je da smo dijete iznijeli iz bolnice. Yes. I na tome svaka čast nosilice. Problem je što mi nismo znali, jer prvi put smo roditelji, da sjedalice bolje za auto, u stvari sve sjedalice trebaju da imaju bazu. Mi smo kontali... Nismo za bazu uopšte. Jest, mi nismo uopšte znali da baza postoji i to smo odmah skontali veoma brzo, jer možda 2-3 dana nakon porođaja i pokušali smo naći bazu za ovu sjedalicu i nismo uspjeli. I onda smo kontali, hajde da kupimo novu sjedalicu koja ima bazu koja će se uklopiti na naša kolica. Moj savjet svim roditeljima bio da uzmu nešto takvo odmah na početku ili setove sjedalica, kolica da možete koristiti, jel, i da vozite na ovome i da imate za auto. Ova je super, slatka je, nije loša, ali zbog baze
Jest, lagana je, ali zbog baze nama nije bila korisna, tako da ovo je definitivno nosilica koju možete nositi bebu, jel, gdje god želite, tako da ćemo mi ove da se riješimo, a kupili smo, vidjeli ste u prethodnim blogovima, Maxi Kosi sjedalicu sa bazom koja može da ide na naša kolica i savršeno se uklopila, tako da. Vidiš opet na slikama, se može koristiti kao... Može i tako smo mi koristili sa pojasom, se ona može koristiti u autu, ali dosta sigurnije sjedalice su sjedalice sa bazom. Jeste, ili jedno, ali kako god, ako ti voziš prebrzo, taman da je ubaciš u ne znam, željezne oklope, nije sigurno. Tako da moj savjet je definitivno da uzmete sjedalicu sa bazom i ako se može uklopiti na kolica, super. Ako ne, onda definitivno kupite sjedalicu i bazu, a ne odvojeno kao mi smo tu pogriješili, ali nema veze, naučili smo. Još jedna stvar koju koristim, mislim logična, gdje neš ovo koristiti. Jedan i drugi i treći brand apsolutno ima istu svrhu, kao što na primjer što sam govorili za Avenda je najbolji, možda jest najbolji, mada nisam vidio problem kod Pigeona. Ne, i dobro su, meni su sve flašice super. Mada mi je ova iskreno ovdje Tommy Tipi najbolja zato što ima jako lijep oblik gore i beba kad jede manje uvlači zraka, na primjer sa ovom flašicom, manje uvlači zraka sa ovom. Ali ništa se drastično ne desi nikad je hranimo sa ovom. Pa to sam, dobro si to pomenuo. Kada su u pitanju flašice, dosta vas je savjetovao Aventove flašice, super su one, nemamo ništa protiv njih. Iskreno, pošto smo uvijek koristili 3 brenda, meni je najbolji Tommy Tipi zbog oblika i znam bebu kad jede da, na primjer, dosta manje uvlači zraka sa ovom flašicom, ali i Pigeon je super. Nisam ništa drugačije primijetila ni sa Pigeon, tako da, kada su u pitanju flašice i brendovi... Sve je to u 5 deka. Taman sam znači htjela da kažem koliko ne koristimo ljulju. Htjeli smo da ohljagamo ovaj instrument. Yes. Ma ljubi je ko je sebi skinuo čarapicu ovdje, znači ljudi čarapice ne voli nikako, a ovo je sigurno jedno, mislim da je stvari ukupan 4-5 put da je uopšte htjela da pristane u ljulju i ovo je danas prvi put da smo je stavili, stvari drugi put, neki dan isto, da smo je stavili u ljulju, a da ne plaće i pustimo je muzikicu, ima ovdje, međutim ne mogu zbog autorskih prava na YouTube, tako da nešto mi je neobično i slatka mi je skroz u ljulji što je ovako mirna, inače nije baš ljubitelj ljulje. Ma ne da jede djecu svoje. Jej, pa djeci ti, pa gdje pila moja, kakve su to trakice lijepe, ha? Pa djeci ti. A vidite kako jutro sam poučila usne, znači bila je preslatka. Sad što se tiče ove ljulje, daćemo joj šansu, inače kažem vam da nije baš bila toliko ljubitelj ljulja, pogotovo one plave, znači u plavoj možda mogla izdržati samo par minuta i to je to. Evo da inače sada prizakopće za svaki slučaj jer ako zaspi da nam je sigurna. Toliko je opasan ovaj uređaj da bi se kao mogla spasti eventualno sa ovoga. Pa nije da ne do Bog neće opet pasti. Opsio ovaj kašek mogu bi ja leći komotno. Stvari koje su slatke, koje vam definitivno mogu koristiti su ove male stvarčice koje ću vam pokazati sad. Danas mi je 1 mjesec, 2 mjeseca, 3 mjeseca itd. Ove male kartice mogu biti super stvar ukoliko pratite bebin razvoj, ukoliko želite da fotkate svoju bebicu svakog mjeseca. Ja planiram, već sam fotkala bebu 1. mjeseca, odnosno Danin za njen 1. mjesec, planiram i za sve ostale i onda na kraju možete napraviti jedan mali kalendar od fotkica sa 12 mjeseci, odnosno njene 1. godine. Tako da ove, jeste upravo za taj tu kalendar, tako da ove male kartice vam dosta mogu pomoći. Također, ako ne možete da ih naručite ili kupite, možete napraviti sami. Možete praviti brojeve od balona, možete praviti na različite načine brojeve za fotkanje. Probajte zato što su ovo stvari koje definitivno vrijedi u rad dok su bebe male, da imate za uspomenu. Sljedeća stvar koju mi čekamo da koristimo je Baby Memory Book. Mi je još uvijek nismo koristili. Prazna je, ali smo dobili na poklon i planiramo uskoro da je popunimo. Ovo je super stvar za poklon, Baby Memory Book. Ovo iskreno jedva čekam da popunim jer smo mi dobili na poklon. Ovdje unosite sve neke osnovne prve stvari kada pita vaša beba, tipa rođendan, kad se rodila, koja je težina bila, visina, naprijed mi, mami, ja i mama, ja i moja porodica. I ovo je nešto definitivno što će vam ostati za uspomenu. Imat ćete sve na jednom mjestu i možete naravno pratiti, nije samo po rođenju, možete pratiti kasnije, naprijed 1. godinu, 2. godinu, evo naprimjer posebni momenti, uradite fotke i stavite u ovu knjigu. Također ono što je bitno jeste da u ovom digitalnom svijetu, kad je sve na mobitelu, kad je sve na socijalnim stranicama, da tako kažem, jeste da vas nešto ovako natjera da izradite fotke. Jeste da idete na old school, da izradite fotke i da ih imate
Jer nekako imaju te slike veću čarku. Imaju veću vrijednost ovako kad su baš izrađene. Ova stvar, ljudi, ovo je definitivno jedna od najboljih stvari koje smo mi dobili. Ovo smo također dobili na poklon od moje prijateljice. Ovo je inače madrac, sklapivi madrac za igranje ili baby kutak za igranje. Ja moram prestati raditi ovo sa prsima, već me ne počne nervirati. Tako da na engleskom kad se prevede definitivno madrac znači za igranje. Ovo se može sklopiti, ovo se može također skinuti i igračke se također mogu skinuti. Sve se može prati što je super, možete ubaciti u mašinu i začas je oprano jer smo mi tako prali na početku, ali ova stvar, mislim barem za Danin je top. Kad god Danin ustane, ono što volim da ujutru radim jeste prije da je presvučem, nahranim i onda je stavim ovdje, da je to na neki način bude početak dana. Naravno dok je bila manja nije puno obraćala pažnju na igračke, samo je spavala tu, ali sad kako postaje veća počinje da se interesuje za igračke i počinje da ih gleda i da se zanima. Pogotovo za ovo ovdje, zato što ima malo ogledalo, tako da ovo je super stvar koja vam može zabaviti bebu. Također Dino je pozicionira dole niže. Hvala što pominješ svog Dinu. Rećemo da je ovo beba Danin. Ja nju stavim nekako ovako. Tačno. I onda kad ovdje nekako dođe glavice, kada ona počne da mlati nogicama, automatski miče, zanima se, sama radi posao, znači igra se to ovdje. Yes. Nekad je zna prevariti koliko je puno umorna i da zaspi ovdje i ono može baš spavati lijepo zato što je mekano, lijepe materijale. Ono što je super je kad beba povrati da možete veoma lagano očistiti sa vlažnom maramicom. Još jedna stvar koju želimo da pomenemo jeste bebino gnijezdo. Čak što više da istaknemo. Da istaknemo bebino gnijezdo roditelji, pogotovo koliko ste prvi put, vidjet ćete koliko vam ova stvar može značiti, koliko će vam zaista značiti. Mi držimo gnijezdo u krevetiću i najčešće, odnosno u većini, odnosno nije u većini, nego gotovo svaku noć beba spava ovdje u gnijezdu. Ono što je najbitnije također pored gnijezda je da su vam svi jastuci dobro pozicionirani, da ne do Bog neće pas na bebu, tako da budete uvijek sigurni da sve oko bebe ne može doći do bebe, jer ne do Bog da se ne bi šta desilo što ne treba da se desi. Ako ste budete najsigurni, onda i nema nikako stavljati. Jeste, onda nemojte nikako stavljati. Mi smo imali sivi, onaj moj trudnički jastuk okolo, onda smo se njega riješili jer su igračke bile previše izdignute, ja sam se bala da neće pas na nju, da je neće prepast, ne do Bog da je neće ugušiti tokom noći, tako da smo mi to sve riješili i ostale samo igračke koje su baš skoro dole na madracu koje ne mogu doći tako lagano do nje. Tako da, ono što je super kod ovog gnijezda, što hoću da pomenem, jeste što je fleksibilno, što ga možete nositi bilo gdje. Također možete ga prati u mašini i ukoliko želite da prenesete i da vaša beba bude s vama u dnevnoj sobi, možete prenijeti u spavačoj, na krevetu, bilo gdje. Znači samo da vežete, ja sam skoro ovo prala pa nisam stigla zavezati. Ali stvarno je super stvar koju možete iskoristiti da vam beba ne padne, da je na jednom mjestu, da je zaštićena od svega okolo i ne do Bog ukoliko zaspi pored vas, odnosno ukoliko vi zaspite pored bebe, ona je ograđena od vas da je ne možete pritisnuti bilo šta. Mada izbjegajte taj običaj da spavate kraj bebe. Jeste, ja isto, ja gledam da ne spavam zato što mi uvijek strada, ne do Bog neće šta bit, tako da gnijezdo je opet na neki način sigurnost ukoliko je beba kraj vas. Ako želite nešto da vam skuplja prašinu, barem u našem slučaju, kupite ovu udalaštinju. Jest, mi nismo ovo nijednom... Čak ne ide sa ovim, znači ovo ne ide sa ovim, pogledajte monte mehanizma. Tačno, ovo ide posebno. Jer kad ovo upališ, on se okreće nas ovo zamrsi ovi konci. To je problem kod ovog. Nije problem kad uradiš ovo, hopa. Onda se ne zamrsi, ali je problem što je nisko. Onda je prenisko, tako da ovo nije baš nešto. Možda neka druga igračkica bi se bolje uklopila, ali ova preduga je. Nije mehanizam koji treba da ide. Ovo skoro nikako ne koristimo, niti pjeva, niti se čuje. Boga mi, ja sebi kad sam sam u kući pustim da mi malo zapjeva. Dobro, iskreno. Ima, znate, moj drugi dio, znaš? Vidio poče sa mnom. Stani. Mada ima drugi dio, ovi originalni. Znam. Ali on stoji nama tamo u lacu sakriven od očiju, javnošću i svega. Ali tu nemam igračkice za taj dio. Ja kad bi stavio igračkicu na to, imalo bi smisla, ne bi bilo dole ovako spušteno. Pa onda ćemo zamijeniti. Još jedna stvar koju želim da pomenem su ovi mali organizer koji sam našla u Ikeji i koje sam stavila ovdje u Baby Danin ormar. Nije bitno kakav imate ormar, kako imate laticu, ali ukoliko mogu stati ovi sivi organizeri, ovo vam je super stvar. Sami isklapate kad ih uzmete, iscrtano je sve, mislim jako lagano ih je sklopit. Dobar je materijal, znači ja sam poredala u 2 latice ove organizere i tu sebi rasporedim, na primjer ovdje su vlažne maramice, ovdje mi je pempas, siperi i kapice. Možete organizovati
ostalo kako god vi želite, ali ovo je super stvar jer u toku noći kad ustanete mrtvi umorni, želite, ne znam, pelenu, želite važnu maramicu, ne morate ono tražiti, polaci znate odmah gdje uzimate i to je to. Tako da definitivno pogledajte u Ikei CV organizeri za latice. Eto ljudi, hvala vam puno što ste gledali još jedan video, nadam se da ste uživali. Mislim da jeste. Ja ću sad baby Danin da pokušam da ostavim u krevetiću, nadam se da će zaspat, ili možda ipak neće. Slabe su šanse. Nemojte zaboraviti propatiti, like, gledamo se uskoro. Ćao, cak, cak.